Zdrav svima, ovdje je Serbian Gamer. Ovo mi je prvi video. Igram jednu igricu po imenu Ninja Kingdom. Jako dobra igrica, treba da probate. Ok, pa ajde da malo preuredimo, da kažem. Ja sam ovu igricu igrao jednom, tako da znam kako se igra, znam sve praktično. Tako da sve će da bude u redu. Dobro. Samo da vam demonstriram što se ovdje radi. Ovdje se prave ovi ratnici. Ovdje se prave zlato, ovdje suši. Ovdje se vidi koliko imam i ostalo. Ovo je event statua, bolje da kažem. I sad ću da je zagradim. Joj. Potroših. Sve sam potrošio, ja sam idiot. A dobro je, vratio sam polovinu. Dobro, ajde da napravim ovo. A čekaj, ovaj mi je poslao već besplatno. Besplatne ove, tako da. Multiplayer, da. Idemo. Sad ću da ih derem sve. Nije loše. Sad ću da ga oderem. U napad. Idemo. Uništite ih. Te jadnike. Idemo. Napad. Da ga rasturimo. Sad ću da ga derem. Idemo. Ajde, ubite ga, ajde. Sad će to da napadnu, čak i ako to je mrtvo, ali kako god. Onda će i ovo. Onda i ova 3. Praktično smo ga uništili. Još samo da mu uništimo onaj top i ovaj kovčeg. Sad je onaj top. Dragon Canyon se kaže na engleskom. Uništite ga. Pobjeda. Oj, ovo također. Ne znam zašto oni to stavljaju tu. Nemaju pojma. Kako god. Flaveless victory. Pobjeda je naša. Na. Da vidimo ovo. Dobro. Da. Koliko košta ovaj upgrade? Radije ne bih. Štedim. Ovo besplatno. Hvala. Trup portal, da. Sad imamo i to. Imamo i kovčeg tu. Sve ide lepo. Sad da napravimo Gold Bank. Zlatara, ne zlatara, ovo banka zlata. Da. Ok. Da vidimo sada šta još možemo. Da napravim još, ne znam.
tu da napravim jedan. Eto ga. Sada ovo besplatno. Da gotovo ovo. Da unapredim ovo. Hvala. Da vidimo. Sad ću ovaj sushi banka. Ok, idemo sad u napad. Da nađemo nekog dobrog da ga uništim, kao ovaj. Idemo. Da, također tu dole u description se kaže na engleskom. Kod videa dole. Pogledajte, bit će vam link kako da dođete do ovdje. Da igrate i vi, ako hoćete. Ovo je online igrica, besplatno. Ajde. Jej, pobjeda. Flavorless victory. Go home. Dobro. Sad mogu to da unapredim. Besplatno. Hvala. Vidim šta sve ovdje ima. Ok, idemo opet u napad. Ovog puta ćemo da nađemo nekog dobrog da ga uništim. Ok, ovo je stvarno wow. Ovo je 100% haker. Čak se i ne šalim. Šteta što ću morati da preskočim. Crknite, na. Ajde da ih uništimo. Crknite. Ajde, uništite ih. Pobjeda je naša. Pobjeda. Šta? A da, još ovaj clan hall. Smara taj clan hall je. Kuća sa klanovima. Više nam ne daje besplatno ove. Zato ćemo mi da napravimo. I sada šta da radimo? Prodavnica, shop, isključava. Ne. Još 40 tu. Stari, ajde. Preći još jedan ovaj sushi. Hoću da premjestim. Stavim gold ovo. Tu. Što da ne. Završim. Šta sada? I napravit ću, neću, košta previše. Koliko da se ovo napredi, 30 minuta mu treba, ne bih. Napravit ću jedan ovaj. Dojo. I vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Bye bye.